Sakit Nabi sang bungong kembeng hana janta tesian kamalang sakit ngan siat sang bungong laye sahabat hana so pegahana Nabi nekun ulun wafud karam ngan sokren malaikat ba yoban gedengan Nabi rap wafud bandum joh imata di Abu Bakar nekun lirijang hati kalekang kamonyodumna mesehana ya Rasulullah kagadah dum asodonya dengannya bandum baca selawat Nabi nawafun malaikat ba nyawang baru kung janjongan Nabi lidah yang suci lepas tak sayang Nabi ke umat menyata ingat taruh imata cukup tak sayang ngan cukup gasih gebela di Nabi watana tarik nyawang di Nabi nahai ummati menyalaganya sakit tersukret umalun bejun bena berasa dum malaikat netran ubumo Nabi getanya ne pemulia Nabi kawafut pang ule alam Rasul pilihan anterum donya warid dan sahabat teroi mata intan permata dalam donya halipat ngadu halipat pegah ya Rasulullah kana jabungka yogoh nebalot ya Rasulullah tamang Fatimah necumba dada bedah Aisyah necumba tala Safiyah ni keneng bandua temahafasa ubun Maimunah necom galunyung doa di Juwairiyah necom bagaki
Hindun di pipi antara mata, Hasan ngan Husain bandua cucu, nesampuh muka jaro janjongan, olehnya bandum nekalan-kalan, barona peboh gapeh di muka, yang peilei Salman Farisi, yang bagaki di Abu Bakar, ban selesa peija kafan, yang boh bebewan Ali Murtada, Nabi kawafut netinggai donya sempurna agama petunjuk Nabi, yang nana tinggai ke bandum umat Quran sunnati li Nabi Muhammad. Allah sakin Nabi sang bungong kembe, hana janta tesian kamala, sakin ngan siat sang bungong laye, sahabat hana teso pegahana, sakin ngan siat sang bungong laye, sahabat hana teso pegahana.